อันสวยฟุลเอ็มเออเมริการำเงียอินทันโลอมตุระเฮียนตูจอกเงยโวติตุมีนริลสเตอ๋อริลเทย์อันปนิเฮียนชากัติเวเวียมาราจูไบเดนไอเฮียนโดนัลด์ทรัมป์ฮีเกมาจวนกระดูจอกนี่อาชันจูเกนี่คริสเตียนตันเล่เฮ USA มีปุยตาเฮียนทิลทจอกนี่อินกระเชียจูวังจวนโดนัลด์ทรัมป์ฮีเกจวนกาโวดอนนี่กลัวไหม election เฮียนตูเงยโวติตุมีนริลเทมตัวน่าจวนก็เลยเฉลย sorry อ๋ออันนี้แหละแล้วนี่กินอาจวนแค่ตัวเดียวกันง่ายงั้นตัวกลัวไหมจูปอจูกลัวพริมไก่ฮีทำมาสปอร์ตกันนี่อ่ะกูมินสร้างนี่แหละสมนี่อินทันตัวเฮียนินพุทธมังเอ้ฮีกบฏดอนนี่อันนี้ฮีคริสเตียนปัสสาวะทัดิกตักอันนี้ที่ข้าเขาเวลเทดินกันเอาชมปุยเวนี่จูจวนนี้อาการชุ่มกว่าริมกันนู่นไปจวนอฟบีเขาบอกว่ากันพุทธมาแต่หนูปาทลักงั้นแต่เนี่ยมันนี่ทำมาสปอร์ตกันนี่ที่ข้าก็รันเอาชมปุยนี่Hai, numami kania kumin sang hi somni in than pui tan chuan President Trump hi vote katum ani lame nal thriat tir kania kumin sang hi somni in than pui a chuan Donald Trump ka vote don ani Victor Zika kania hey kumin America 2020 in than chu Republican lama Trump ka vote don ani hiกันมาคัวตานัทตุระก็ไงเวดานั่นนี่อ่ะก็ไงเววังนั่นนี่ฮิวตุรินตุนะกันสุ่งคนกันบวชใส่เนี่ยทำมาขวดดอนเกี่ยวกับฟุตตัวก็แล้วเชื่อว่าก็เลยไงตัวแม่กันนี่ตันโมยกันเนี่ยตุนกุมินอินทันตุระยันโดนัลด์ทรัมป์กับวอตังอาชันจูอันนี้ฮิคริสเตียนเตะทวังเฮาตูอันนี้อ่ะจวนอันนี้เฮียนซุ่มดอนนะลำอติถัดไม่บ้ากะตัวน่าสเปรนกอดอาดามิทาร์อาดาจงจ้างเฮียนเฮมีอวังเฮียนตุนหูหุ่นโลกัลเลเซลตัวอเมริกากัลพุงคริสเตียนตะกะขัลงิลไทยที่ตู้ตัวนี้ก็เครียดอวังอันนี้กะลอมโอเลกุมินกันปูเตฟอตัวรัชวนปูโดนัลทรัมป์ไงก็ฟอตังแกนี่คริสเตียนตันจวนอันนี้ลูกกระชาฮีอมินกับเชลวะจูฟังอินอามาเงยฟอดกับตัวมันนี่กลัวไหมโอ้ทุน US อินทันตุระเฮียน Republican มีโดนัลด์ทรัมป์เงยฟอดกับตัวมาอาชันชูแกนี่คริสเตียนตันเฮียนอาชาอินกับเฮียโดนัลด์ทรัมป์ฟอดเงยกับตัวมันนี่กลัวไหมกุมินสังเกตสมนี่อินทันปุย USA อินทันปุยตุระเฮียนเฮมิโดนัลด์ทรัมป์เงยฟอดกับตัวมันนี่อาชันจูอันนี้ฮีแกนี่เขาคริสเตียนตานะอาชันไม่บ้ากะsmall business ตันปนชาจูฟังอินโดนัลด์ทรัมป์เงยฮีวอดตุมขัดตุมันนี่ถูกไหม Hi USA มิโซนิวชุ่มกูเห็นตุงเงกันโวตังDonald Trump อันที่ว้าวอินทันนี่อ่ะตัวมากันvote don Donald Trump โอ้ Donald Trump กันvote don นี่ November นี่คุณอ่ะ vote กันเตะไล่ส่งวิดีโอรอนตีลันกันตัวมา election นี่อ่ะอัตตะเกณฑ์รอนตีลันกันตัวมานี่เห็นเราคิดเลย don นี่อ่ะ bye bye คิดตัวส่งเตะอินสวาอินจิบายกันบุกนนเลยเจ้าว่ากันชแนลมีเราหลุดที่นวางินหลอมถูกันสวยมาสาอันนี้ให้จันอินะเฮียน USA มิโซเตเฮียงตัวเงยกันวอดดอนตีจงจังกันหันสวีดอนอันนี้กันเทียดอังตบกินกันหันซอยงะอารมณ์ช่วงอมเงยกันนี่อังอินสรการซาเห็นติงเงยกันเจ้าผู้ชายมากันวอดดอนเงยดอนโลวอดตายเลยเงยกันอันนั้นตีจงจังเตะกันสวยบอกดอนนั่นนี่ก็เกี่ยงอ่ะชูฮีคอร์ปอลหาฮีผู้ทางกิมาอันนี้เฮรามาปะassociate เราส่วนสวกอันนี้สุดที่อย่างจวนนัทหกเมกอันนี้อะไรขจิรจงจ้างอ่ะพอสรการเนี่ยอินกุงไก่ดันตั้มตักอามาตนเฟียดอันนี้สุดที่อย่างจวนอามาเนี่ยจังตั้มตักที่ในทางนั้นกันนี่โดนอันนี้
sirami sok so puzoram sana ania ani po chu tiang chuan Singapore lama te lekha lo zir lama po lekha zir ania ton riat nga mai ne sarkar lama te po thek zu than chung changa te le sarkarina ma alak dan zong hi an reve ke moti turte ani chung tianga mi chin chang riat te zaina kom tur kan ne wang pon in ne lom thu kan soi bo kan ni an riat te le an thil ton to te tang ke ni zo te han en tinge zar kan lo zawang ti chung changa po an ma ni ne na tang hian an be sei ema be sei tlak po an nia zanina an ton riat zong song te le mi zo te hian puthama kan vo tak angem tak lo ngem ti an rin dan chung changa soi hona kan nei don ani November ni thum hi USA in thantur ania kasira thu puzoram san hi zona kan nei masadon ani zo fa te hian tu nge kan thanang ten ama mimala poni se tu nge thana lo tum ve reng ti kha kan soi ho don ania puzoram san hian min chang ma sanga tero nang ma min chang ma sanga a soi zo a cha min chan zo asira thu puthang ki ma hian arun chon zom vele don ani so tiang chuan atul da nangin kan en soi chok anga boruak kan mang don ani tuna ilo tanam ni hey November ni thum US presidential election chu anai to ta khop maya zo fa te tan te mayang ke ni helaya US a cheng mizo community te ta na thaber tur candidate ang chi hi chu an om thei chi alowanga a chan chu mimal tin hianin ngai poimo thil hi kan lo nei ve thli ta a chon ke ma mimal tak po hianin tu zong nge ka votang tu na president ding lai president Donald Trump ange vice president Louis Joe Biden a ka vote zok don ti hi kala thutlu na kala siam chi alowa debate te an han nei chho zela nga chuanin malam hun zela kan engtin nge ram kai hroyan tum dan policy tak an chep chua ang chi te ka han thlir ve ka nga ta chuanin e thutluk na ka siam ang kalo tiril ru a tin he in than hi poimo khop maya mi pui US citizen te hianin kan rai mi pui zong ina kan du na kan ti lan ve thei na hun thatak mai ani vote theu tur po in kein du saka chuanin keimani ta na thatur le kan mizo community emo a US rampum huwa pa thatur ang chi tianga theito pa kan ngai vena thutlu na kan siam ka poimo a Facebook a te le Twitter a te YouTube a te tiang Instagram a te tianga mi ina thil tam tak an post atanga thutlu na siam mai loin keimanin atak hian ngai ven ila chuan kan ta na thatur te ang chi te kha fi atakin keimani hian thlang thei ila ti kha ka indu sak tak ani kan soi ang deuh kan soi to ang khanin nia kan ngai poimo hi atam khop maya ta chuan kan ngai poimo ber te zinga mi hi enge ti hi poimo ta entirnan sa khwana chungchang ate sumdon na chungchang ate chuan intluk tlan na chungchang ate zir na chungchang ate khovel US ina khovel akai hroi tum dan chungchang ate tiang chi a khanin i keimani du ang tak kan ngai dan ang tak kalpui tur president candidate hi chu presidential candidate hi chu an om thei karing chi alawa chunga chuanin kan ngai poimo ber hi enge ni ang entirnan sumdon na lam kan ngai poimo chuan chu candidate chu sumdon lama chuan rin chan atlaka ram akai hroi mason nge yang ti kan rin chuan chu candidate chu kan vote tur ani a tiang chi khanin kan ngai poimo ber kha kai mani akan kanin fik masat angai ta a tun din hona chuan raltlan run pem lut kani a US a hian karaltlan na chan le he US ka thlan na chan ang chi te ka thlir chuan ka thlir le in sa khwana awang hian US a hian local per ni in ka in hria a sa khwana zalen le abik takin he Christian na ina a uablum ram ani awanga US local ni ber hian ka in hria a chuan kan ram kan kalsan tak barmaram ang chi ate chuan Buddhist hianin
kong chitin rengin Christian na hi Arab bet China Arab bet mek ni po in ka hria chuanga te chuanin rilru te hi alo na ve thei to thin em a chu sa khuana chu ka ngai poimo ber lo ni taxi a chuan tuna kan candidate te pahni Republican atangin Donald Trump a Democrat atangin Joe Biden ate zinga hian pu Trump hianin kan Christian na ka ngai dan ang chi hi akal pui theidon ni in ka hmu a alama hian ka on deuh ta ni nia ka soi to ang khan ina debate te kan han en zelanga malam hun zela min kai hroin tum dan ang chi te ka thlir zelanga ta chuan thutlu na ka sia mang ka lo tiril ruwa tun ari chuan Republican le Donald Trump lama hian ka on deuh ta ti na ani ka thian pa puthang ki ma hianin engtin nge ngai veng le thutlu na te siam to em tu nge vo di tum in thlan hi apoi mo vote nei to zong chuan vote thla kila atha vote thla hi kati tu ania chomerual chuan kan du berte kan candidate du te va vote hi kan right ani bokani keima mimala chuan tuna hian hei thakhat travel chau adu to in thlan hi thutlu na kala siam lova a chan chu boruak ki adang lam thei em a heng politics a chuan tuna te po kan hriat angin Friday khan Donald Trump chuan COVID-19 akaya an first lady ne nan nu pain apoi lea chuti rual chuan thil Donald Trump campaign chungchanga thil adang lam dor theya chutiang chuan ani te khin na thil pakhat thil dang lam thei chu wangin ril ruhan siam nget burang chi kha kalati lawa engponi se ahuna chuan pakhat zok chu kan vote dona tin tunlaya media chakzia kan thria ata mainstream media liberal media te chuan an mani liberal ideology le policy lam an vor na sa chu tiangin conservative pon an ti ve thawa chunga chuan mi pui in kan thil hriat te film khur acha beng le lam do thiam acha chu wangin mani rel film tak mangin vote thakila ten vote thak hian mani ham that nan emo thak lovin ram tan ram pum huap that nan hian vote thak thei ila tha ka tia chu kan ti turpo ani in ka hria ti chuan hei kan soi chawanga puzaw ram sana hian enge i amu tuna amu dan han tilat le lampang left wing lam Democrat lampang hi enge an mi Christianity hi an ngai poi mo lo ati nge i religion sakwana lampang hi Democrat lampang hian thau thak tum zong ina mu nge chu i an soila thang nia Democrat hi isoita ang khan left kan ti thin ta Republican ni chuan right kan ti thin ta mai ta hemi Democrat sarkar na kalta kan en chuan nungber kha President Barack Obama ni ta president lai khanin kumeng mozat US a hen kalo cheng ve to ta chuanin khovela Christian na khai sang ber tu deuh thoa kan ngai US ram me upo Merry Christmas
kan ti thangam lo kha alung chiat thak em ka ti a chu tiangin sarkar chuan Merry Christmas ti phal lo ti in dan achua ani chuang lo wa chuanin mitam takin Barack Obama chu sakol ani tiang chi an tiang chi te hi ngai dan ve mai ani a ke chuan ni ka ring chuang lo wa amaro chu president mewina White House atanga Christmas card an thon kumtin an thon chua thina te happy holiday tiang chi a han thon chua ta ka chuan automatic in an nuaya mi te company te na thona khatiang chi i chi rang rang ril ruwa khanin kan pu ber po ina khatianga ati si chuan kan team ta kan na thona huna te po Merry Christmas an ti hianin an in thiam lawa sorry happy holiday te hian ti le a chan chu kha Merry Christmas ti kha Christian na miril ruwa ti luina avatu emo tiang chi Christian na vadu sak viau ang chi alan ai lang chuak ang chi khan media le kan White House atanga sevel khanin atilang tlatta chuwang mi zong zong khanin Merry Christmas ti simple le kanin Christian te le Christian lo te po kan niang chu tun lai chuanin hei khovel culture pakhat ang te po lo nianga Merry Christmas ti kan which ta tu sa na kain lanta tiang khanin i khang zong zong kha democrat ina White House an lu chuanin aron ni le don kha ka ngai ngam zan lowa ani ngai ngam zan law ni tin chu lo dang pakhat le a herama tu no ma in sikola te chuanin zir le khan zir ma in tong tai na ang si te in bulan tana chuanin tiang chi rang rang kha democrat le democrat tan tu Paul chi rang rang ACLU te tiang chi pol ho chak tak tak le sumnga tak tak khanin an fight char ta a sarkar hianin sarkar in emo zirna education ang chi re po hianin iti mayang sarkar fundong ang chi thil re hian eng sa khwa ma hi tanbik anei tur ani lo du sak bik anei tur ani lo ti tan chanin an be char ta Christian na hi bik takin chu democrat ho ke pen dan ni in ka ria chu wangin he Christian na sa khwana ril ru nget tak le ngai poi mo tan chuan Republican hi kan party von tur zo ani lovem ni o tin tun lai chu ka ngai tu na alian na sa ni ya kami tu nai soi la yan soi ta chu Barack Obama hun lai presidency kum riat chung a policy kai thoi dan le engen yang administration kan ita ma se khata khan tun ma have founding fathers how te hun lai po khan ami Thomas Jefferson khan aziak ta ami separation of church and states more sa kausan le sarkar intention na indai dam na kan tiang chu kha tun ma USN din tiratanga an lo thu nei an thu lo da ani chu kami kha tuna an han democrat yan soya po kan chu tiang chuan lo practice po ni se kausan le sarkar kha an da sang ani maya chu thil sual le thil thalo ani na san vak awami i kami kha ka ngai dan chu nia i amaro chu tuna progressive anita progressive family an culture an policy huai chawna zela tuna gay marriage ten ron phala chuan lesbian ami bathroom in man trom mo khang vel te kha aron ni khanga ka chuan nia ke mani Christian view wa chuan kang ka chu apom thei lowa amaro chu sarkar administration reng chuan soyang khan tun ma USN din tiratangan lo pom to separation of church and state kha adik lo na om in ka ret chuang lo chu mi thu chuanin thil
ít soi na eng atang in chi ni te karon point out do a chu separation of power chung chang khani a pakhat na chu achan chu kha separation of power an zia dan taka kha chuanin US sarkar hianin sa khwana dinin ti luina in mi te chu sa khwana a chuan abiak lui tir tur ani lo ti luina in mi te sa khwana abiak lui tir tur ani lo entianan sa khwa pakhat dinin ti khani ta a amaro chu kha thuziak re re kha chu chi khat ani ta eng tin ye kan hril fia ti khanin thui tak ro rel ta ni chui thuwa chuanin ko ta khanin an han in bei te zel ta he Republican lam le Christian na lamin separation of power chuanin sarkarin du sakbik anei in khabik anei tur ani lo ti na lam a in sarkar hian sa khwa chi khat siamin kha sa khwa na khanin akhung lut vector ani lo ti na zok ani ti in Republican le hemi conservative lam chuanin an tangta cho ale lam kha chuanin theng thang rak turani sarkar na le sa khwa na re in chi apia turani lo ti in an letling an interpret ve thung ta ni amar chu kan hret angin akal chozel ta kha in hial na kha atom na a Supreme Court of Atlanta ni kha Supreme Court kha US Constitution khilfia tu te zinga thunei na samber nei ni ta kha Supreme Court khanin a khilfia dan kha chu America ni na akal pui dan do lo ni ta ni atena thuthleng to chu kha chu kan hraveka nga chu ta chuanin kha Supreme Court ta khan aziak anga pomdu pol le tu na progressive hun ron kal chozel mishing te ngai dan dang lam chozel anga her dang lama interpret du pol kha an om ta ni ka hret theu angin chu appoint ni na ta an ta Supreme Court Justice chu ti ni si chuan ke chu ani dan anga pom du pol ka ni ta tuna chu ti a in zia ka ni chuan constitution a chu ti anga pom mai tu a in zia ka lo ni chuan constitution kha thak turin emo modify turin amend turin thil danga tan la mo kha chu thudang dei ni in ka nga ya tuna democrat le progressive ho thil ti du dan chu kha dan ma sanga dan lo om sa dan pui constitution kha tun lai thang thar mit ne na ena interpret kha an du ta chu ta tak chuan tun tum in thana hian president hian Supreme Court justice pakwa kan lo USA kan nei ta tro ta khanin Supreme Court kha chu lifetime dam chung ata na point kha lo ni thin ta appoint senate in confirm kan ta chu tu na po hian to the president Donald Trump hian in Supreme Court pahni an boral pakhat abanga pakhat borala Scalia ka boral ta chuanin kha mi te ai o tur kha anominate ta Republican ania conservative ania wangin kadu zong ang chi angial angana dan pui kha interpret du chi kha anominate ta ni chu wangin Republican le president atan Republican Party ka president ta na kalau du chuanin khatiang ho tuna Donald Trump lo ni ta tro thantia ni le chuan kadu dan ang chi Supreme Court kha anominate zel dona an confirm thei chuanin atam theyang berin Supreme Court khanin conservative khan ron ni to anga khanin khami dan chung changa boina a chozel ta kha atom na thutlo na siam tu khanin keima du dan dikkati dan ang kha atlu don ta ni chu Christian religion le Christian na chung changa te ang zong kha a huam vek ta ti na ni chu ma se khata khan tu na mi tu na te po he kan muta tu na pakat tu na root seat alo boral ta emi seat ruak hi Amy Barrett mo tu na thun le chuan eta Supreme Court Chief Justice chuan conservative an tamzok ta ni paruk le pathum an ni don ta chuanin Chief Justice ber John Robert hi chu achangin
progressive lama a vote thin tak na in panga le palian ni don ta chu wangin chu ta kami atakhan tu na ka ngai dan chu Donald Trump chuan nia ama du dan ka aphik dona ka chu a thu nia ma ro chu justice system vuan tu ni the highest in the land mo justice system vuan tu ni chuan hemi Christian te du dan ringut kan ro rel ta se helam pang kha left wing ho du dan le an policy ka helai Supreme Court khan reject char se kha justice ani thai do na mi I khani mo chu wang chuan I kami ka chunya engtin nge kheta an justice pakua ten ro an rel don relova chu maro chu nia tu na Donald Trump na tum dan chu atam the yang ber conservative justice Supreme Court da kata Republican conservative du dana justice system song po kalpuya du ni kami kha hela justice ber buk na dik keng tu turtan kan lelam ho kha anwarap bet don ti na min yang kha I ka ngai tua ka rel rom chu ne mo chu ni Supreme Court chu mi atak chuan ne religion step po midang Obama hun lai po kan anya I ne Christian te anek che pan tia chu ma se kha chu ama policy le ngai danin president ne kalta John Joe Biden alo ni ta se khatiang khana ti ve ka rem ani tuna Roman Catholic nget tak ania chu wangin Joe Biden a chon Obama ti dan lo ang khan ati mai the ni chu mi thua tak chuan in hei US a in hial na tam ple a court system justice system hi dan siam tuan ni lowa kan hriat angin interpret tuan ni ta dan siam tu chu Congress ni ta House of Representative member Zali som thung panga le senator member za mo kha an ni ta khang ho khanin danan siam tur ni amaro chu liberal ho hianin democrat ho hianin ka mu dan chuan thil re kha ko ta khan thlen zela kha ko khanin I dan siam theina nei lo amaro chu dan kha asiam thar zel ang khana lang ta ni chu wangin khami ti tur khalo dang tur chuan Supreme Court khan conservative tamber khan ngai ta ni tu na ngat hianin han en ila US hi federalism makal ani ta chuan state ho hianin thunei ne sang tak an nei ta ni Republican ho du dan chuan karin danin Republican le conservative kan ti thumon lo ni ta atro chu an du dan chuan state hianin ama state that dan le mi pui te du dan angin kal ro se tiang chi hi federalism hi an ngai poimo zo kani amaro chu liberal le democrat chuan heta achunga tang va thoin tum zel ta ni same sex marriage chungchanga po abortion chungchanga po tuna religious chungchanga po state khanin thunei na sang tak nei se tuna hian entianan state capital state rural na state chung rural na capital ma hian state tam tak chuanin pathian na mosia ne na dan so bek kan tinge so bek kan ti don nge khatiang lungphun ang chi te kha om ta kha hi separation of church and state khami khang khanin an va cherup rup ti kan ria kha California an va vok chek rup kha hela Texas ka conservative state anga ngai lo ni ta kha khan an va king ve lo in ka ria chan chu an state ania an du than na an state na kalpui dan than ti dan kha an kalpui ani tiang kha lo ni ta khang kha conservative du da ni amaro chu liberal le democrat kho chu anin than ti dan chau hi tha American mi pui le rampum pui han hetiang hen an mang turan hi ti in conservative lam ngai dan re le kha court an fai zel atopa Supreme Court va thlang thina ni ta tak chuan Supreme Court a khanin conservative dan ani anga interpret du pol hemi china ani lo chuan nang mani dan siam tu hoin dan thar siam mero ti du pol khan tam angai khanin I adik zogin ka ria chu tilowa
liberal idea on lam justice an tam jok chuan khang ho khanin an ma ni du dan tun lai thang thar mitin American Constitution hi an interpret ang an ril fianga kan liberal vek don din ka ria kha keima om reng na atan ka fate seilen na ramina ain kai hroi dan le akal pui dan atan chuanin ka du vak lo in ka ria tu na chuan ne kami sarkarin rol lang chuan chang an mani party pani an tiang chu emi an mani kal dan shim democrat chuan thu nei na tam theng ber neya ro rel mo kong ken kima vain rol ka an du dan le an tu manita republican chuan small government mo state power tam tak nei ti kami kha ania ka chu mi da soyangin then in than lo ti view mai thei zo ka ni sarkarin ron ti se ke ni lo me la hadam lo man tianga ma se kong le na ma then chuan ke ma ni en kan ti ve tur ani te pon lo ti mai kha tiang du jok te po kan lo om ta kami ka chu thusan ni ta se nia chuan I tu na hian Donald Trump an Christian na nia a choi sanga an rian ve kangin a tharau mi vak chuang lo a choi sa na wang hian USA hian ko shan apun phain kan tharau mi pha viau chuang lo in ka ria chu I kamu da na nia biakin an khar reng tho ti mayang I an khar reng han ti la biakin eta sal tok mo le hi kan biakin hi kan tlem to in kompo kan om to lo lo nei me ro ti kha anom reng tho ni chu wangin hemi hi a Christian tan de so na thae ma se etia Christian na a Republican view atang le a conservative atang ati tu reng chu ni tun ma tanga kami Republican nge yang an lo ti dan thin phung ka aron ti ni mai chu wangin ke chuan Christian an pun phai kan tharau mi pha vak pon ka hello ni ramdang a chuan ya lo tangkai pui chuan tam viau wanga kha enge nang te ingai dan chumi chungchanga chuan hemi tharau lam chungchanga chu mi mal ani a hetia mu thei thil hi ani vak chuang lawa kan pun phange pa lo kha chu kan va thlale tuk lo ite mayang amaro chu kepo Donald Trump kha I sang ni le som paruk in khan khanin vote ka thak lo ta kha chuanin atong kam le thil ti du dan en chuan nu hi ti zalek leka atharau mi lo then khatina zol le yang hiala kan fiam thu ine mo takin mo lo ngai ang si te po hi om lo ti noi zat thak te po khati hiala amaro chu an tong kam le an chevel a in an thil ti kan en chuan Christian na hi a han pa taka va support le va thoklok le chiam ni lovin Obama le Joe Biden hutte hun la ya Christian na an direct ni lo indirect te point an tiang chu an rabet lu tu khanin thoven na kan lo nei ta ni in ka ria entirnan pakhat kan han soi chuanin an du dan an Obama le Joe Biden the administration kalpui dana chuan tuna taxpayer ho tuna na kan thok ta sarkar tax kan chung ta khatiang ho tang khanin Obama care kaltlangin mi tam takin health insurance te kan lo nei ta khami health insurance khanin now me thak abortion te a cover turani ti ang chi te zong ka atel ain cho roi vek ta ni chu ti ni si chuan Christian tam tak chuanin now me thla chu tual thak hialin kan ngai ta chuanin abik takin Roman Catholic ang chi le chuan an ngai serious le zol ta chuanin khang kha lo ni khanin I mi na tual tha thial na man now me thak nan khanin kan poisa kha an lo mang ve reng ta ti na ni chu sumo kan thlir zaw chuan chu wangin indirect in kha Christian na kha anek che pani chu pakhat
panina inkluklan na lam atanga kan en chuan gay marriage ang chi te kha arampum puya legal lo ni tak sia chuan gay marriage tur ho khanin cake ten va siam tira cake siam tu te khanin hei chu art design na siam tur ani awangin he gay marriage sa ka Christian sa khwana atanga I diklo ka ti em he gay marriage lo tiro puina na ka thiam na lo man hi ka ti thiang lo ni ti ang chi te khan lo ngial ta kha democrat progressive Obama le Biden administration te meyang kha nin kha gay marriage same sex marriage ti tu te lama tangin cake siam tu kha an king atopa chon Supreme Court hial thang ta ni khatiang chi te khanin alangin lang lawin emo tiang chi khan Christian na chu inkhom su intolni inkhom thian ni lo tiang chi va khap ang chi ni lo khan Christian ho ngai poimo zong kha an rap bet char ni in gria alang lo lam zong in mo khamia ka chuan khatiang an khin na heta kota an law shu wang ka chu eta Supreme Court an pass to wang ania Supreme Court an pass to ka chuan ka the law of the land ani to ta ni the law of the land ani ta khamian lo thi ka chuan law violate ta danan bo che ta ani lo khami kha cake siam tu khan same sex marriage kha alo do da la ni lo andu len vai in yang asoi tu rom lo law of the land ni to amaro chu kha same sex marriage tur couple ta na cake an vasiam tir alo siam du lo kha khatia discriminate en rang na ang chi kha khami an va law shu na tak te ka chu discrimination ni base law shu ni ta khatiang chi te ya kha ni a Christian na view atang chuan entinan same sex marriage tur anin nei na ti ro puinan te meyang khatiang chi lo vatel kha Christian na view tang chuan adu lo kha za sak ve tur ani amaro chu an tan tlat lo ni sarkar khan le lam same sex marriage tur jok te khan tan tlat ani chu khover pum khriat ani amaro chu Supreme Court ta kha cake baker khan ne na chang ta thawa ta chu ni ole chu thil tun na ya khang khala kala kumte la kala ni chu thu khat lo ni se tin kan ngai poi mo em sa khona ba ka US in thlan hi chu engtin ye poi mo per ti jinga mi pakhat le chu sum don na economic tho hi lo ni ta hemi chung changa po hian Democrat le Joe Biden ate heng an ni lam hi chuan progressive lam hi chuan in mi ho sa le mere the hi ka in thlau li tuka mi ho sa le corporate company le na tang hian tax tam jok la ila mere thei nen mere thei ho ham that na turi tam takin siam ila in chok rual ila chuti chuan kan vai hian in intluklang in mo kanin khai chawang ti socialist idea khatiang kha an kalpuya alo ni ta khatiang kalpui na hnuaya khan kum tam tak lo om ve ni Obama le Joe Biden ate administration hnuaya khan chumi no Donald Trump aron lalta anni conservative ho idea Republican conservative idea ve thunga chuan tax tlem thayang ber lak chuanin herama hian company lian hoin nan siam bel zelanga mi zong na kan thokonga mi zong kan in to de langa chu kan vaya kan that chona tur zo kan ti idea khani vele ta chumi idea ka buk po in tun kan din mun kan first generation a chuan sarkar tan puina ngai ngoi po tam jok kan niang ke ni mizo society hela US a cheng te hi amaro chu tan puina ngoi kan ni line sarkar na min tan pui reng kan rin chuan food stamp te medicaid te kan rin reng chuan ke ma ni kha than mo bo ka kan man pui thei ta chu awangin na hi tam phot se na tho tur hi tam se ma ni hian thei top choin in taw de tum ila ti lam pang hi kalunga koi de uzok ri ani tu na chuan ngai dan dang te kamia kan retangin USA economy kal tu tele USA ami hausa kan ti te 1% anni retemam
1% in USA economic in chelani Warren Buffett ate Bill Gates ate ho mo khatiang mi ho sa 1% khan an chel ta Walt hi chumia chuan helai chuan capitalism anita unlimited in an business and run thei ani chumia chuan khatiang engkim kutle ke nei sum nei nationwide le worldwide in an business and run ta khami kha he ta midang in ron ti ve tur khan har to lu tu kani chu wang chon khang ho I engteng an yang va break kha ngai ani tu na po Amazon empire an ti to ni mo Amazon empire hi alien to lu tu chu wangin capitalism anita US chu unlimited in run thei ta sarkar ai pon nakina jan alau om to mai thei zo kani kamia kan I anwa khatia tuna kong le lama democrat thau na ka nga tax higher tax an walak na kha kong le lama jan an break na that ve na ni chuti lo jan a ho sa ho kha an ho sa tual tor an ho sa ringa eta mi pui middle class kha har sa takin middle class an nil ringa jan ring nu na na tuan lo te dam lo te om thei mo kha kan healthcare system le social welfare thatak aom lo kha chuan middle class le eta mi pui tam tak tan kan har sat na thlen te ani tu na po Donald Trump an ta food stamp te le te kata ti kan mi tam tak kan hriat lo hian har san nan tok don ani chu wangin heng ram ro puya ka tiang real tram le re omalo kha sarkar chak ber le sarkar lian tan chuan thil ti chi mia lo anita chumi kong zona chuan democrat kha kong tam takai na machena an thil ti dan kha atha I mi pui tan atlamuan tlak ani chuan ani mai thei amaro chu keima experience hei bar marama niwin na nuai niwin zo a sipai sarkar somonga tiang chi khanin sipai general sarkar nuaya kum tam tak kan lo om ta chuanin he socialist idea hi a lo tling lo to ni niwin na nuaya ho sakna insem rual ti kha thil ni thayani lo achan chu mi ho sa ho text kan la te wanga mi re thei ho ne na kan semanga kan chokro lang ti kha I so nung zui tu te po khanin an lo lo cham pui to ni chu Russia boy na lo cham pui to chu tiang chuan soitur om te wang chuan a degree exact chin nge text an la ka tiang chi kha chu in ang lo ma se idea ka in ang ani sarkar lian pui sarkar in engkim ti theivek sarkar ron chhun khoma sarkar ina thathei angbera ro rel ti chu ati ri chuan thavio nan amaro chu practically na wak ngai lo entinan President Barack Obama le Joe Biden te hun lai khan ti khanin an mangta socialist ang chi khan ni khat on left lampang socialist on along ni ta ka chuan ta khanin corporate tax kha sang sia memal tax sang sia tuna I soita Amazon te khovel mi pui zong zong kan thret Apple company ang chi company lian pui khanin ramdanga an sum zong an mu zong kha an hlep zong kha US a khanin anun la lut ngam lo ni achan chu US sarkar na tax alo chok tur kha sang le tu kha chuan atlang pui thu in ain ang lo company le pakha an hlep hi za a somni baria 28% vel hi corporate tax elata chuanin Donald Trump khanin aron chok ta tax aron kat ta 21% ang chi in khanin company lian ho khanin rampona khovel hun sang sum do na tang an hlep kha anun la lut rui maya na tam em mai ni ke ni US kan don thlen lim hian na tho na hi awang ko mai amaro chu
isoi tak food stamp le Medicaid chu mol em ani mar chu khang khanin real time lo ma se nei chuang si lo ang khanin min siam reng ha kha mi sing chu tak chu ne than mo bok ka ti chu khang huna khan Donald Trump ron lal chi a tax zong zong ron kat vek tak khan company ho khan an poi sanai khan chuata ramdanga mi an sum le pai da zong zong han ron lalu ta tax a claim to wang khanin company tharan dina na tho na thar an siama chu de jon na lo tam ta ti hianin kan nui so thei ta chau ni in ka ria chu mi kong a chuanin chu nia conservative le khami republican ho idea kha kan that pui zo don lo mi all long run ti kha ya tu na khami company eng lo kha chu en po ni sen ron an poisa ron lak lu ma se hela US in market base ani shima company tam tak tam zo khian chu wangin hela tax an lak sarkar en lak ka seng pon sen chung tur ani shim tin na tam le tam lo chung chang kha Obama la president ni tir khan ani tan tir khan kami economic crisis mo kami khan ni chauta ni economic crisis ania kami recover tur khan atam khat chung ka chuan a recover pui lo nga ria ka mu dan mai chuan mo ma se zoi in economy amai na ron in pick up kami ron in pick up chauzel tu na hei kum so ma lo liam ta ka chuan angai he na kal le ani mai lo mi thil hi retiamem kami crisis kami chiat na salutuk kha kang zong kha tu na chuan about to ang hian alanga USA kami ina tuma effect po tu na in recover factor fully in more company lian te po ni se and housing company mo ang te ho te po ka in bail out vector chu vain kami come back ang kha retiamem ka kha tu na hian Joe Biden a thu sai dan again Donald Trump hian a chen ni alanga ni chu vain Donald Trump tu na hei kum thum tha alla kham ya lal chu nga thil zong ron ni vik kha chu ani lo chiang chu ngai dan chi khat alo ni ta a chan chu ti hi ni Donald Trump a ron lal chia kha chu mi ma in ti hi hemi hi economic chung changa chuan economic le rural tu te inkara hian kalo hriat fo chu rural tu thale thalo chu stock market hian heber ti ni rural tu thale thalo stock market hian heber ti ni ta Donald Trump aron lal chia kha New York Stock Exchange te king zong a kai zot mai ni kan tax cut and job act kha aron pass nu kha a kai ta zot na kha ron omati khanin kha hial rual ne lo amaro chu he kan democrat kan ti left kan ti progressive te kan ti khan ming chi sang an lo nei ta heng zong le ke kan mainstream media ho CNN te New York Times te The Washington Post te mainstream media lar zual de ui chu de meng Fox ni lo wang de chi chu an ni vek ta heng ho hian in kha an soi thale du to mi alo chu ngai ni chuan lar thale thalo stock market de ria di kha stock chu ka na mi ho sa ho chau ni stock nei phan te le da ya chu wangin Joe Biden le Barack Obama te hianin kumriat chung ron rela in recover na tan khanin sarkarin billion engam moza trillion engam moza deficit huamin sarkarin recovery process na kan paisa pamluta an hroi thalei theilo ni chu tu na hian Donald Trump zara zo an ti tak na in kan omve US hian kan chenga ni tin news khoi huna po mu thein om ta Donald Trump ron lala tax ron kat aron lala tangin mo tax ron kat tikhan stock hi a chau zot mai ne market chu US economic hianin laltha aria ti kha thudik alani ngai chuan hei hianin atar lang ber ni in ka ria adik tak len mu dan tak an soi du chuan mo chu ni chu ba ka hei hi
cái mà này hi refugee immigrant kan ni ta cái này illegal kan ni lo US sarkar na min khong ai awangin second country atanga min shroi lu no third country min shroi lu kan ni ta chuanin kan lo omna second country ra tlana kan omna chuan musit le har satna tam tak ta po kan lo tong angaring tam jok chuanin mo chuanin khang kha lo ni ta helai ke ni ke legalin kan lo lu ta amar chu herama hian illegal hi mak ta doi eng ma zatan omani then khat phe chon mak ta doi somli then khat mak ta doi som pathum tiang chi khan ngai dai ang talowa kha hemi chung chang apo hian conservative ho hi chuanin law and order kan border hi trama phe chuanin hei bang an salui lui ta ki Mexico ni na ram ri na ta chuanin ram danga tang ron lu re chu kan thlifim turani sarkar ina tanpui ngai lo sarkar ta na sorry lo lo ang chi kha kan thlifim turani kan uluk turani ti idea ka an kalpui ta keima ni refugee immigrant mita thlir chuan helaya refugee om tam tak mani rama boina chi sang sang har san na awanga helaya USA himna lo ronzong alo om online at om viau na chungin ram pakhat in real ball dan si a chuan he an law and order anga an kalpui du dan hi thil dik zok ani lo mi o ka ti thawani chumi ko nga chuan enge ngai ve dan nia sarkarin dana zama dana na ya kami dan ka zom turani ta chuan eta Mexico border tang tam takan lut ta kimi border hi chu ka ra chiang lo ma ro chu ka ngai dan le ka hriat keima mi mal view ha chuan ki chu tun ma USA rampo main Mexico te po no ma ti khan an lo in kalpo ringa chu wangin kilai in kal thel reng ki chu man lai tang lo om to thil mo khami ni wang khan chu enge nyang an ni po khan thil ti sual lu tu khain ngai ka ring lo kamiron cross tu ho khan mo Mexico tanga Mexico min ni chuan Mexican englo ni chuan ma ro chu le lampang enge nyang Guatemala te Ecuador te mo Latin America tanga tum taka aron cross te ka chule thi thu dangani ta chu wangin henglaya Mexico ramami hatia aron zuang lu tan ron lenglam ai ten oma kang ke chu sarkar dana chon dan bo chia chon nya maro chu an mani khian thil sual ti ain ngai vak karing lawani kimi zona he chon mo chu ni ta tu nan chama sarkar in nya kan hriat thewngin hei immigrant hi ado kan ti lo thei lawani mo immigrant hi angai na lo ani atlem theyang perlang lu duwa chuan hemi achina englo ho po anti taknan USA ron lu tur chu vetting an vet tanga lo endikanga chuan hemi skills ne ron lu te po ni se chiang chuan asaita skill ne ron lu chu kan lang chu ti atinan maro chu heta enge technology lamaron lots H1 visa kha ho kha ati top sak le box ya tech company ho atanga an kilomatang mi an hire thin ho ka chu wangin Google te Facebook te ho po lom lo view ka ni ta chuan nimin pialok po khan enge planter nakuma mi tur refugee lak lu za tur kha singka sanga chau an ti ta ne chu history USA history an lalak lu tlem per tur number la ne
cho trama duan chu trama sarkar duan chu ani ta ni chu he ta sarkar ma sa te lo lak lu dan thin number tanga kan te chuan 85% velin tla duai ti na ni chu van chuan hemi zona chuan mi tam takina kilometer kan lo clear dan thin le ram dangan lo tangan lo clear dan thin chuan lane of opportunity, lane of hope. More. Statue of Liberty apo. Give me your tear, give me your tire. More. Ka anita. Chu van chuan again yang a beacon of freedom ram anginan muta. Kami ka tugona Donald Trump hen kang ka kami USA ti US2 thi na kha mi tam takin in hum him nan ten ron tlan lu ta le din mun tha jok be sei nan kha angei sak le si lawa ado kan ti meng chu mi ko nga chuan heta ram chung ga in re bola ngai chu ti khati atita ma se lai chu an thria takin immigrant ram anganita ni USA chu wangin kami akan engwange heti taka immigration hi ava thurbing vik ava stick big ti kha chumi thua chuan in democratic lam policy kha keini tan chuan entianan kan kholama kan chungte visa in support nan te emo helaya run pem du te kan in support ve theina kong po engkima po khan Donald Trump a in democratic lam hianin kan ke manit kan thatna tur an kalpui zo adon ti du dan de buni mo nia khami ka chu ni ta chu wangin khatiang lampa kan Joe Biden alalta se aduom le dei zok lo mo chu mi har sa le mi retheite eta ral ramatuna Syria tele chu thlir dan chi khata ni thil pakhat re chu thil poi mo chin hi chu ain cho roi zel ta Donald Trump ron lal klim chi khan Syria tanga refugee ala lo tu ho khan thu pakhat te bel ta Christian an ni chuan du sak tur ti kha acha chu ama zong khan Syria refugee lo lak zong khan Obama hun lai khan Obama le Joe Biden hun lai kan ti kherang chu Christian pakhat deuh chau kha helaya refugee kha resettle turin an lo la ni ome tiang chi te po kha chan chin bu kam hu theita kha Christian ni chuan du sak tur ti ang chi atel kha state tam takin ngai thiam lo an votha a revise reng boka paita khatiang til kha chu wangin keini tan chuan immigration hi engte khop po in sitekin ti maila Christian thata kan ni a national security ta na hlo kan ni lo boka tlang pui thuin mo he US chuan chuti kan ni si chu keini tan chuan in au por omlu tu kin ka hello tuna refugee la za tur te po atle ma sing khale sanga kan ti mi jak chi de kha lo ni po in aruk te in he Trump administration hi chuan kan sa khwana hi angai poi mo da lo mo ti rin na kala nei ta fo ani chumi ko nga chuan in mo prioritize ni se tuna hian ni china kan soi lang to Obama sa kolani muslim an ni di kha chu engma oi lo lu to anui zat thak jok ta tro mar chu limit time limit nei ta Donald Trump hi thanle ni le point kumli cha olal do na ale pek ron lal tur khanin policy dang kal pui le dei don ta chu wangin he alal chung hi chuan he law and order te hi kal pui se illegal immigration zong po hi aman vut danga thon ho ve kang ti kha ani chuang lawa an tum dan an tel chuang lawa maro chu he illegal omni legal law omni ti ang chi de chu in shit ve thei vek ni se chan chu US hospital le healthcare lam kal pui dan a hian emergency atlan lut emergency enkol re chu damdoi ne lo nar tur ne lo ti ni ta chu wangin illegal legal lo tu po ni sen lo oma helaya emergency damdoi enkol an ngai chuan hospital nai beran tlan luta an lo enkol ngai kha sarkarin
atum ngai si ni khatiang te khan helaya dan lawa tam lu tuk hi engti ne moni khang ho jong hi entirnan Donald Trump tum dan ang dewin lawmaker ho congress hian in dan siam ro indu le citizen perfect ro tiang khanin fel fai taka thil hi thu then na siam chu anga in ka ria chuanin chu mai ba ka khang helaya illegal ho khanin helaya nawan nei ta nawan nei chuanin an bat raya US citizen lo ni ta US citizen nu le pa kha chu dan nga no chu te khalo har le khat yang chi te sarkar record ta lo history nei lo ang chi hi kan tam lu tuk hi engtine moni soifel hi tha ka ti timayang anot chu vek chu garing chong lo kalai nat lu tuk ke mani raltan second country alo om ve to thian ni ta ma ro chu kha engtine moni permit a pedon ye engemo pakhat khatin fel fai ta ka ro re la ngai ni chu ti ni loin democrat ho chuanin border po nei lo hiang khop du te pon om ta democrat roi tu te zinga hian du local du chuak ang chi kha chu duain a le lu tuk de win ka ria nia kami tu na kami paper nei lo tiang chumo an document na ho hi mi tam tak an oma an soi thongin 12 to 13 million velan nita ma se hei hi enga tinge kum tam tak hetian reng ti chon helai ram mi te hian manpower workforce an mamo tlatani kami wanga oman nita chu wangin khang ho kha ho ta vek se tuin nge ta kong sira lei lai to ang kha ni ta chu ram mi te tan na ro om do na lo an thok pe to lo wa chu wangin khang ha la da an ni ta an atam so ki jon nok pon ti ka ring lo wa ya chu ni se kha chu tu san e ma ro chu om lo tu pa chu Dhaka mo Charles Differ ekka emi hi thia lea khang ho po ha deport an tum le zel hi chu ei chu adik lo ka te ulwa la ni tharuk khuna pelam congress ta tharuk chungi fix ro u ti alom o kami ka an ni a chon kami temporary nghe nè temporary green card kan te meng chu kami kan nei ta ni Dhaka status au kan chu mara so eventually a chuan green card pa ngai ten nei anga chu season thei tu ra duan an ni ma se kami ka enga tinge tu na ava etik ka ngau ka nuai khat don vela nom tan lo mi rampuma a chan chu mo ka hriat dan chuan Dhaka kha chu an no pan lai kum tling lo an ni line an nu le pai na mo tu ne mo US aron hroi lu ta an ma ni na tu thlan na theina an nei ma kum som priat noi te mayang khang ho kha thon ho lo tu ra protection card ne ta te ro kha lo ni ta kha tu siam sak nge ti chuan President Obama le Joe Biden te khami system kha siam ani khatiang pui immigration dan kha congress lo in siam thei lo amaro chu asiam ani chuan ama tam dan chawani anni tam kha zawa Donald Trump aron lala Donald Trump an ama president ball pen thaya siam kha ball pen bokin thai thiat thei tu rani kha chu thil legality kan enin amaro chu kan thiat angin khami ham thatna takmi tak asing stelen lo nei to kha chuanin athiat tak chu ka ring chuang lawa mo phurna nei jok bera chu the president po hianin asoya congress khanin kha engtia ti tur nge ti kha compromise a fix factor ni an fix thailo congress asan fix lo majority ka chu chon ni democrat kan ni tla mo chu ni an fix chu kan soi chu ai nga po chu lo ni se executive order in do chen thiat thei ni lo mai thei ni lo chu kha dan lo ina ngai ve tla ni chuan chan chu
Congress mi pui palai na mi khatizat zauzai ram chuang om phal theina khatiang dan iti mayang kha Congress ina dan siam tur kha executive order in direct in run chip thak ta kha i Republican le conservative ho or due process mase kami ka tuna debate ti anilo nia kami ka katikan dan kan lo siam to rupa ti mayang ani reng boka kati gun lai kan eng poni se ka chu thil ani to chon no pang kum tling lo an nia akami vakin kha mi noi khat singriat bor vela min ni rampu mayan mo i angil nei lo thak katia okay morality lam pang mo chu wangin het khatiang avakher te ka i migration system zone clear chuan i aron pem lut te angai theilo tilan tir ni chu wangin racist te po anti reng ta chuan baka enge minority ngai theilo ang mo kang kha an mu da na ni ta chuan i ram tam tak immigration system a block ta Burma antel ve ta ni Cambodia te po tel tro kilai Asia Southeast Asia lama chuan chung te po chu ni ta chu wangin i kan lo tuar ve ani ti mayang indirect de na ta chung te ko du tan te len pui pasalin ko du tan te abui thak vek ta chu atop hun tur ti khaum chuang si lo chu wangin lal le ta zel se tu na hian ka akal pui ring don nge ti kha he thil hi chu tak kha boi thla ka ni he thil hi chu i om ang ve deuh tho ani a chan chu US kha national security standpoint atanga thlirin US a local re kha antinan Burma kan lo ni ta Burma atanga local turang si de chu an history ka chui thei ni ta lo ni chu kha achan chu chui thei ni lo na chan po Burma a an intelligence emo an police force immigration lampang khanin an pui lo ite mayang US du dan kha he pa hi antinan visa lo di la kan rama criminal history na yam ang chi kha database that kolrama alo om point an ngai sak lo ite mayang khami chu chang a hrek ai ta kha chu Burma sarkar ina US ina adu ang chi a comply kha chuanin phel thei mei tur den mon lo ni ta thil om ang ve deuh tho ani kha mo khatia ti kha thil om deuh tho ani chu US local tur kha I thatakan vet lo an background an chui lo wang khanin helaya terrorist tam tak US ram chunga kha enge thil ti jong jong country 9/11 ba ka FBI na anuan man le te thil ti tum sang ang chi kha helaya hianin I mi hret chian lo lut an tam lutuk in venana chi khat anita kha thil om ve reng ani lo mo ram hroi tu khatan ti om an iti ve lo mo zo ka mara chu tun ma kum khati zat kha an local pui to ta ani aron ti hi I thil om ama pon lo ti se a om lo mi tingen ti chuang si lo a sual a eng tingen yang I a fir lutuk deu wang mi ti khamo ain la strict wang shim ka ngai ke chu ni law and order zone tang chen ya ma se mi dang te pon an du chen an ti thei do na president ma sa te pon ka ti zo nga chuan Obama te pon Iran te Iraq te po alo block kan te chu red list alo da to thowa tun main an du chuan an ti thei veka ma se ani hi chu
nghe nhá akal thui mà anh hey chu a campaign re hi make America great again ti te American first ti te kha alo ni taxi a chuan ramdang khovel ramdang hi anin America thau hi an sok na saletu ti hi alung Donald Trump a ril ro na lian le tu kani chu wangin international thil re po hian tun thaya ti ma yang WHO point tang ne chu kha tiang chi khan international thil re ang chi kha American hack na turani business mai takin clear kan tiang chumo chu tianga racist le vunrong a clear sanga a mi musita tiang chi an ti hi chu kan ni tina kan news kan mu kan share ve phak to atanga ka enin thinlung le ti tak zetin ka ring lo amaro chu tong kam tha da de umi ni ti chu tu point kan ria khovel pum ria ni ta ani ka ring lo amaro chu business takin clear he international relation ang chi khovel tho ho na chi sang te chuanin tu na immigration ram American ron lu tu ang chi thil zong kha business in clear ani business main America in ko lok puing em ti kha clear chu tak de chu arama kan lo ni ve taxi a chuan anu pui fanau te nen kan in le lo te kan lo ne kan lo din ta he kan khovel ni ve to maya chu ti lo ni ve taxi a chuanin ani hi Joe Biden na ai chuanin kan that pui jok don lo mi ti hi chu tak te chunia ka ril ru Donald Trump vote tur lama tun lai a on na chu ma se kan en ze langa tin pakhat le chu enge ti chuan la hakat tur ni se to ka zoi lo ka te ni lo dai okay chan leng 1 2 3 khata khan China nen tuna anin ngir ngau na sem ema ama ka chuan trade war ni ta tuna hi chuan idealism war ni to ni anni communist raman ni chuti khati mo human right an bo chia tuna Hong Kong an varun ti ta Mike Pompeo spon soya hemi hi chuan helaya an trade war in mil lo atanga in mung chau nen ka ria business tho business tho anita ma se atira khan Donald Trump khan China ka beche mi lo ni chu a beche lo chung si in China ka trade ta ne tum ta ma se China hian manpower anga lu tu chu wangin US company tam tak China nom ta China chuan khami Donald Trump an heta tariff tax ka ti sa ngang ti te ka chueng tika ma pom don lo chumi ya chuan US company tam tak tuna China nom boxi helaya tariff lo ti san len khan thil boi thak na lai tak chu ni ta ke mani consumer hoin to in gan lei phang ni so thil man lo to pha le ta ni direct of order donin shipping le handling fee nen a to tho khamia khan engemo tuna China nen trade war ni se international politics ni se relation ni se engkim ma chevek kan te meng cho tuna hian Joe Biden ni se handle thiam jok ang ti do na me Asia om deu long mo Joe Biden hian tuna hian ron thakin ron lal ta se ti kha tuna hian tuna Donald Trump hi tling le point se online fix don lo reng online rem don lo chu Joe Biden a hian lal se thila dang lamang em ti kha cái ngai da na helaya an siam thil zong helaya an siam si lo wa kan man ro en kim deu thoi China ramatang ron tol lo vek ani tho box si okay chumi ko a chuan ti hi ni China hi an ngei na rei to in kria amaro chu president Xi ma khang lai ro rel tu te ho kha chuanin ai ngai tlo mani China chu developing country mai kan lani thil eng kima tax te po developing country re tin ko vel ram chang kang Europe leng point an la chu wangin China thil hi tlom te lo lei thei kan ni
thil in angar Europe local le China ramadang local quality angaro thau po khan China ni cho tlomin kan lei thebik chan chu developing country rate in tariff kan lo lata emo tariff an lo lo emo khap kha cho bung ro zir ni ta ngamo kha khalo ni ta khami president tuna president Xi Jinping ma mi zong zong kha chuanin in ngai tlom takin khan an international level apo roi tu pui ni pon manglo ang chi khalo ni ta president Yaron lal chia kha a keper ring de wani hei hianin tuna America chuan entinan president Trump an yang chu ang chi te chau po ni loin Europe lama te po khang zong kha he lama developing country re ta thil ti tum si khan he lama ama power power of influence ti englo nan khanin ti extend nan khanin mi sum pu ga man ti ra tiang khanin Burma te po heta international road belt initiative come on silk road thar kha khatiang si jong jong a kha kan en khanin China hianin in ngai tom tu na ma ani ang in ngai tom te a kun chunga mi noi pura ma ro chu hlok na chu tel ho sin khatiang a in an ma ni level a run pong sang tur kha ngai thelo ni berin ka khia khothang lam hianin kha chu an tun ma sang atang an culture ate le khami an sum don ton na thil chang chang khanin enge in rem all somte in rem choke po karing big lawa ma ro chu Donald Trump hatia anga China hi an ma ni level anga bo ngam hi an omlem lawang Joe Biden chuanin tuna George Bush apo kha Joe Biden le katia Barack Obama ma Bush ate po hun lai te po khan China ne khan enge mo chen chu in rem lo lan nei tho amaro chu I career politician ang de wan ni ta ka bang khanin thil eng ma kha I ti mak ka ching fel lo khanin enge politically right de khanin an lam kwal vel mai mai ti khan kal chho je la ma se tuna Donald Trump huna hi chuanin non lal le se thil hi antinan China rama mi thil hi lut to lo tur khopa dana helaya siam emo China rama to lo China aya American thian tha zo ramdanga American company ho investment siam thil siam choka tarun to lut turin emo ang chi khanin ti fel lo se kan ti do jo chu China hi an ei lo na rei to sia an enge an tongam tak si lo khami khanin Joe Biden lal che ni se ti fel tak lo lung oil tak si lo ang chi khanin khami status ko khanin I kan lam kwal level mai khami khai nia khami khai tu na yan Donald Trump an ti fel tu menan ti chia ta tu nen boru ka sa chho zelani chan China le US ain mo ton ve reng tho si khulama China helaya mi pakhat an chor na hian kita mi pathum palivel mi pani pathum vel an chor thei dei ta company chu wangin company tan te ka chona profit kha khilai manufacturing an ti khan ni kha tak khani tun COVID-19 pandemic an boi ngal kha medical equipment supply zong kha helai siam bu mar kha lo om to ta lo American ramro pui bera kan oma hand sanitizer le tur om lo kha o ka ra ngam bo sa amang an thak sia kha magania chu nia tu na company rang in profit and do vek box ya profit vek kan chin felangai ni ti thu ni Donald Trump he chuan in a chin fel ka ring zo Joe Biden a in helai chan mi ring China ne chan main power in tam lei me chumi chung chang a chuan nia China lampang ni china ka soyang da khan attitude mo an ril put mang in thla ka wanga hetiang bo ro rong thleng chho kan ni hian ka ria ka rin danin chu tiang bok chon ke ni po hi chumi zona chuan I kan ril put mang hela US a hianin eng ang ril ro nge kan put kan na tho na le kan thil ti le kan bazar na kong engki ma hian kan ril put mang azir hianin he kan om na hi I anuam lo thei ni po hian ka ria chumi zona chuan nia
Donald Trump hi a racist a immigrant min musita sap ni lo re ngai thei lo tiang chi hi ni alar na sa social media le news chi sang sang a hian amaro chu ke mani hian in kan din mun te hi hrechiang ila chuanin I kan fa te second generation a chuanin tong chung sang ate zirna chung sang ate engkim kha theitop anun chua chuan helai mi wang tlang kha anon ni chawanga anni huna chuanin tuna mi puite ina I namdang mo vunwa kan ngai dan ang chi te zong zong hi are thuakin karinga tuna chotong kan thiam lo bera wang hian mi va biak tur ta kan ngam lo wa an tiang nan tora kan vakala ni chu nel ta ke min run bia an tong kan lo thiam si lo kha chuan lo ngoi reng kha lo nga ta khan a root lu to kan ni tan khan kan root lu to kan ni tiang te te ko nga hianin Donald Trump awang ni loin ke ma ni ril ruput hi in ngai tlo mila first generation kan ni ti te hi ria ila hela hianin ke kan nun hi anuam zo kang chu wangin Donald Trump hi racist lowa chu tiang zong zong chu eng ma ni lo akal pui dan hi American zong zong kan vaya kan that pui dan tur zo kan ni ti lampang hi ka ril ru ya ka suang tu dan ka ru on chu ani una hian mo yeah che khatia yeah attitude is altitude and tiang then attitude tha chu put te chu try mo mara chu Donald Trump kami vun var le wadum mo vun dum le vun eng chia ha chuan tu na hay mi dum ho in kong an zo Black Lives Matter Black Lives Matter dora ti chia an hala chuan Charlestonville mo Virginia kamia kan an protest na mi pakat nge pani ngen thia kami ka white supremacist huai hot anganita chuan racism white supremacist hi atanem mo tun ma chon ke kan timeng chu var lo mi ngai thei lo mo ka tiang kha anita chu wangin ka debate apo anzot white supremacist le militia hemi ram nuai silai keng lo om ve hau heng hau in lo tam khoparin ai mo an official hau ni ta ma ni phur lo phur ho khang khau kha I condemn donem condemn them titani Chris Wallace kan mara chu a condemn zong le soi che zong ana ti du mi alo ta but he said stand proud boys stand down and stand by the hati me chan chu wangin ama side lampang anni ti chu chiang ani chu tiang bokin Joe Biden aka zot ta tuna Black Lives Matter hi ipomem ti antifa antifa ka I denounce them I condemn them ni ta ma se ni po kan sai lo ni pe he denounce lo ka chu lo da try la tuna kan sai na chu Obama hun line Black Lives Matter hoi tu the White House hi an lut chuak jing le to chu wangin Donald Trump hi enge nyang white supremacist ya adolo chuan an official militia house ilai keng ho ram noi mi ho po adolo eng wa de cha ma lam tang an ni mo cha ma lam tang an ni chuan equal rank cut an ni ta chumi atak chuan me dangin an ron mu dan tura chuan white supremacist ani racist ani ti ka ni mai cái chu ni ta tu na hian Trump khat alal na hian em sia ta ngen ba ma po Trump khat alal na chan thil tam ta ka ti lo ti ma yang Donald Trump ron lal le ta se second term a chan tun ai hian a firin mo hemi color of people le immigrant tan hian tun ai hian a lo min an na lawang mo ti kha rin da nom ta ni okay
chu lai ta ka chu a second term hi dangerous thei mo mi tam tak tan a danger thei Obama le Joe Biden a I kadem ve na po Obama lal himin same sex marriage kha same sex marriage ka pom lo ati ro alal tom na chuan same sex marriage ka pom lo ti aw chuak chu lung in tan lung in mana lung in da tur khop hi apom si ya apom na ka ani po ga election second term election do na ni ta okay ka halo ni ta ni nia Obama le Joe Biden ro rel na hnuai po kan om to thina Donald Trump first time hey tun azodon to kan to thina amaro chu Donald Trump first time chung zong po hianin keiman dinal din mun na ka va thona ate company ate ka va bazar na ate sarkar office ka dor na ate chutiang in hetia kan vun rong atang hianin sak kan ni lo ti lang hala e migrant refugee kan ni ti hi amitam jok min sanga tura ka ringa chutiang in tu ma hianin min en ran na le min musit na ang si hi keima personal tak hianin katong ngai lo chuwangin ai a policy kalpui da ni racist hemi kan nitin non na kan social life a hianin mo hemi hi keini immigrant home vunvar lo ho tan chuanin mi hlo omani ti ang si zong hi chuanin tiang chi a thu kan an chuana sa hi chu ka pom chi alo ani hemi day to life daily life ang hi chuan hemi ta civilized vector ni ta namu pato an ni ta chu wangin khami kan va chuan le kan vati na chuan min ti don lo ta ni tiang in in music le lo in biak than tu lo som don lo ta ma se tam taka tu na an soi po hi emi 500 fortune hian color of people omna color of people omza ti 1% chawan ni 500 fortune CEO zinga ase kami ka chunya kami akan enge race atelangem ase kan cho qualification le more experience azrin CEO position kan ni maya chu thu shan ni se chuan public office apo hian emi office vuan ho shim hi white male or white hi 60 to 70% velan ni chumi chu atam zok chu ni turang chuan ni ma se kata kan indu sakna ka awam lo thei lo ani chuan til pakhat chu midum pakhat in ata police an lu na sap mi vara lu puika nang chu I white privilege wangin police sitling alo matia ase khapa khan ka police pa kana du lo ka king veta ka midum kha chuan kaka englo administrative leave in anda ta vele chu van chuan kat so an white advantage kha tam lu tuk ta qualification in ang ro rank in ang ro po chu Joe Biden administration so claim in a role de ang ti la mai on de ni ke chu karing lawa kat ni china ka soina kha nia atlang kom na ti hian siam don tai na ke chu ka soyang khan ka ngai poi mo ber chu sa khuana dota business anita social mo pathum khalo nita hemi sa khuana ka du zawang kalpui tur le business ka du zawang kalpui tur le hemi kan social life ka du zawanga min ko mo min kalpui tur atan hi chuan tu na ri chuan chu ka ngai poi mo ber ania thil dang te sep kha chu om te uta nga democrat lam entirnan sarkar tampui na chu min petek se ka du thowa ang chi khan alo ni ta ka ngai poi mo tam zok kha Donald Trump ina thataka handle thei ka ring ta zok ani tu na ri chuan ma se
so yang khan debate te kan enje langa ani hi second time hen eng ti takin he thila kal pui don ti tam tak ala soi che alo in ka ria ta cho kan da clear je lang cho nang te nge final statement siam du ya chumi ya chuan an soi du chu tu na kan mu thei chu Donald Trump ani me ro rel tu le thil ti tu jong jong chu ma nia ale lam party candidate chu he ta kan thil kal an lo ti to na mo an lo ro rel to na kha ane chu ta vice president ni ta chu wangin Joe Biden a aron president ta se thil tam tak hi enge le lam pang du dan angin thil tam tak kan du dana tu nai soyangan sakuana te business te khang te po kha I hemi hemi liberal du danang diak hen atik herangim tini ama president ni dona Biden plans kan kakalang atiang deu kan mo chu wangin katiang kan I liberal policy tak hian akal vek kherlo mai the ni chuan tuna immigration chung chang ate po kan aron tidul dewanga mo chuan mi lak lu te aron titamanga chuan tuna virus COVID-19 wanga shri lenga wanga mi heta na chan tam tak te tuna po hai na nei lo ten lom ta thok thangam lo te khang tan te po kan unemployment pek ta kha ti tamanga chuan stimulus check aron ti leng chu ka tiang kha kong dang le la ma thlir ka chuan thil tha tam tak om ve thawani chu ba ka ram khat president ni si tong ka hol lu tuk le du ra khi chu anal lo khop mai enge ne embarrassing ani mo dignity le class taka tilong kalpui hi ke chu ka du dana ne kan pania zanina 100% rel thumon kan put pakhat om chun te mayang ka ria chu election hi kan ngai dan te kan mu dan te kan phor lan ve theina chance ania chu wangin vote thei to re hi chuanin I vote vekang u vote I thlak vekang u chuanin tlang Mizo society kan community tam the ang bera kan vote hian I kan che vela politic roi tu te po hian in an ni ho chuan vote chu mi zat an neya vote po an thlaka an ngai dan le an du dan ang chi hi inga event o hyang ti in tun ai hian min ngai sakin min ngai event zo nge yang ti hi kan ring ta ni de ro chu bangin vote thei to phot chuanin vote nge tur ni ang party po ni se chuan to nan tak tu na ai mail-in vote thei dan siam an tum ta chen an lo vote to thawa hemi hi rik an lau ko pa Donald Trump le team ta chuan hemi hian nang khoi nge eng tin nge mail pon vo ti la him thawang ti kha I ngai dan nge in person nge in kan vote tur ani ti mail in vote hi chu ti khanin an thon to pa kha tu in nge lo chang nge ti po kha an hacheng chuang lo wa nia dan lo ang deu enge mo hai na chan su om deu lom ma se lo rik na chan chance ka om ta so wangin tu na po hianin early voting mun tam taka oma vote thei tho ani tu na hianin November le thum kher va in line va vote tu ani lo tu na po hianin mun tam taka an hong thowa ke ni nai bera chuan Indianapolis a chuan downtown city county building ate hela ya BACI office Thompson Road Sira khami Perry Township government of center ang chi te khana va vote theya tu na po hian chu wangin ma ni nge va vote thei ila chu rik na tur chance a free ber ni in kria nia khamia ka chuan ge po
kan kal thei lo kan dam lo kan kal thei lo te ni chon thu ran ni se mo le engamo kan kal man ngang lo ni ka chuan melina vote po thu ran ni se maro chu kan kal thei renga ani ka chuan mani in person of vote nge hi chu a chiang a tha ngei po tha in ka ria tro lo mom le mai sai na cái còn thấy à